Yeay. Tah gitu tanggung jawab. Lawan kita tojos eta. Tih. Oleh. Suka. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend everything that Wah, Mang Omon bakal panyubitna ya. Kayak manumpak. Tah, jadi tak arah tete tah dek sarah awas ya tuh eta dedek gejrot Yeay. Tah gitu tanggung jawab. Lawan kita tojos eta. Tih. Oleh. Suka. Oke, kita coba katunggul. Kabijir. Sedang perbuatan lapang. Ada ban kahrep pula.
Masih siung-siung udah jadi kan. Pulang lagi jadi. Saya paling ikut koma tuh. Bawa ke rumah sakit atau efek kan kabur dari rumah sakit apa emang? Paling kasih karuan tahun. Video deui daftar deui. Palanya belehem gerang euy. Babir sama saya tuh nama babir sama Mawa, babir nama. Oh paku, tuh paku. Aneh ini. Sok air suka tuh. Bapak saku sik sedang. Bangun teman. Ini dan ini. Ber. Kurang ke dia nih. Itu ini. Tak itu. Ada yang ngejar polisi. Kapal ka dia. Mana? Yuk. Saya sendiri dari perwakilan para pemuda berinisiatif untuk membentuk kepengurusan pelatih, aturan untuk melatih kedisiplinan dan kekompakan para pemain ke depannya. Hiji di urang pemudana seueur. Kaduana ya potensi lah maksudnya gitu. Cuman upami di lirik pelatih ditinggal pelatih gitu. Can aya hiji jaman biasa dipem. Bos tina aturan, bos tina pelatihan gitu maksudnya. Nah, ya mah inisiatif si Mardi ya pengitan. Jadi ditinggal tuh urang kali teh monoton gitu teh kadang keur politik heureuy gitu nya. Kadang kecurangan lah gitu kan. Sanes satosna berarti aturanna saha nu ngadamekeun aturan. Kedua, napi pelatih. Nah, mungkin itu pengitan abi aya inisiatif upami di desa dayana satuju ya, hiji urang ngabentuk kepelatihan anu tapi bener bagus. Tawaran lagi abdi mah feeling Mang Dadan itu pengalaman hampir tahun-tahun lah ya. Track recordna upamina secara politik mah track recordna terkait. Terus aktif dina poli sanes satu sama nama taina kira misalkan sanesna mau nya katinggal apa itu kan aktif gitu nya. Tah urang kali teh butuh gitu butuh hiji anu biasa dicepeng asaha urang teh nurusan gitu nya. Nah anu bakal jadi pelatih teh gitu. Kaduana aturan ya. Urang ada aturan. Misalkan poli teh kuliah ya. Anu ngaberhak mutuskeun Mang Dadan upami sadayana 17 Mang Dadan kersa teh dicantumkeun ke pelatihan di poli gitu. 17 teh. Sok. Tapi anu sanes anu Mang Mamat gitu teh. Tapi sebagai perwakilan gitu nya. Anu orang-orang anu berkecil barang-barang gitu. Oh, tah cuman aya saha anu bakal dipegang gitu teh. Aturan mana? Waktu saya Mang Dadan jasa Mamat, jasa Pak RW, anu dukung Mang Jadi, ya anu ahli-ahli poli. Terus ayeuna di urang kan aya Mang Ajang, ya kantor lah ka Mang Ajang, jadinya maksudnya dina poli mah aturan. Sok kumaha aturanna Mang Ajang masukan, supaya baik, kumaha misalnya ya bener ini. Janten kan kakayunan teu monoton urang teh kieu we. Aya potensi lah hiji kirang bara atuh kirang bara sarbatur sewa gitu nya. Kirang bara 2.000 kurang atuh saya. Nah itu bener tapi mantap mengajang aya masukan teh kumaha. Nah ini nabihan salib Pak. Sok. Nah saupamina diwajibkeun nya kita
Itu maksudnya mana teh hiji aturan gitu maksudnya. Disiplin. Untuk disiplin mah ya. Jeung dia sorangan aya masukan ka aya nama lapang beres supaya narik kegiatan supaya rada semangat sok ngabogaan klub masing-masing sorangan dek mere hadiah sok urang ieu ke di kebutuhan urang. Ayo. Tuh. Masalah ke hilang. Setuju kita maksudnya kalau itu diatur bisa gitu. Terus naik pas beres mah itu kita harus kayak Ayo bola Kenapa ai kumenang mah latihan gitu. Terima kasih. Rungsing ah. Ya bisa pajarkan hitungan mah kasih view. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa tonton video kami berikutnya. Salam olahraga.